I pozdrav svima. Posle dužeg vremena sam završio svoj laboratorijski ispravljač. Još moram da montiram ovdje onu plastiku završno da ne izgleda baš ovako ružno. Potencimetar ovdje. Ovaj točkić ću malo da ispoliram pošto je aluminijumski pa je izgreban dosta. Ovdje je izlaz. Evo vidimo šta ima od komponenata. Jedan tranzistor, elektrolitski kondenzator 6800 mikrofarada 50 V, grec, prekidač i ovaj voltmetar, ampermetar, digitalni. Da ga uključimo da vidimo kako radi. Vidimo. Ajmo da stavimo 5 V. Evo ga. Znači izuzetno precizan. Ajmo 12. Ajmo 24. Ajmo 30. Ajmo 40. Ajmo 50. I da vidimo koliko izvlači maksimum. 54 V. Ajde da montiramo neki potrošač. Neće telefon da stoji neravno. Imamo ovdje jedan kuler. Vidimo na koliko će krenuti. Evo ga već na 3,5 V. Vidimo da vuče dole struju. Već na 9 V radi i baš jako. A puna snaga 12 V. Vidimo da vuče 310 mA. Ajmo da vidimo da stvarno imamo 12 V. Moram da zamenim pipalicu ovdje, jako su u lošem stanju. Vidimo instrumentu pokazuje 11,87, 11,9, tamo imamo 12,1, znači veoma malo odstupanja i ovo je neki kineski instrument, tako da ono vidimo.
15 volt. Diodni most, lak, tranzistor leden. Nisam spremio neki jači potrošač sad ispitamo, ali u suštini to je to. Znači za 10.000 suba ide specijal šema od ovog laboratorijskog ispravljača. Ako hoće može posle da napravi sam. Tako da šerujte video, zovite svoji prijatelje, neka se preplati, idemo do 10.000 suba i onda svako dobija šemu. Radionicu sređujem polako, ovdje sam raskrčio malo, ali to i dalje dosta loma. Ovdje sam počeo da klasiram, napravio sam 2 police, kasetofoni, neki optički uređaji, procesori, RAM memorije, hard diskovi, grafičke, hladnjaci, kuleri. Gore sam napravio ove kutije za elektrolite, ovi koji što se najčešće koriste otprilike. Ovdje su mi šrafovi. Ovamo još ništa nisam dirao. Ima vremena. I to je to u ovom klipu. Vidimo se.